Kaunti-ini ya Naikuru, spika wa bunge ya kaunti hiyo Susan Kihika uyu urahurana giturwa kia useneta Naikuru kugerera kiama kia Jubilee ni aheanire maratathi make na ahitukio kuria augire ena witikio ati ni akahotana na tumefunguliwa kuanza campaigns zetu. Kaunti-ini ya Murang'a, Senator Kebbi Gitura uri uratetera giturwa kiu ta muteti kiumbe onake ni aheanire maratathi make kuri kamiti ya ithurano IEBC. Kirengenda kumuririkania kana ingenda kumwira no undu umwe tu ati nie ndi ndungata ya andu a Murang'a. Kaunti-ini ya Nyeri, ahuraniri eri a useneta na aria mairugamitie ta ateti kiumbe na nio Wambugu Nyamu na Dan wa Mahiu onao ni mahitukirio makiuga ni mehariirie kung'ethanira na ateti angi aria marenda giturwa kiu ari hamwe na Ephraim Maina uri ukahuranira useneta wa Nyeri kugerera kiama kia Jubilee. Kaunti-ini ya Taita Taveta, mubunge wa Kwamuro Joyce Lee uria wamuritwo ni kiama kia ODM no riu arahuranira giturwa kiu kugerera kiama kia Jubilee onake ni ahitukirio niguo kuhuranira giturwa kia useneta kaunti-ini ya Taita Taveta. Ni kwa sababu kura ni yako, wewe una haki ya kuchagua kiongozi ambaye anamcha Mungu. Kaunti-ini ya Baringo, Senator Gideon Moi uria nawe muikariri giti wa kiama gia KANU onake ni ahitukirio. Moi akinyire wabici-ini cia IEBC Baringo na njira ya mwanya kuria ekumagaritio ni arumiriri ake barabara-ini na riera-ini. Umuthi uma muthenya wa muthia kuri maseneta na MCA kuneana maratathi mao kuri IEBC thutha wa angi gwika uguo muthenya wa ira. Aria marenda iturwa cia ubunge na mubunge mutumia magakorwo magicokia maratathi mao kuri IEBC muthenya wa Jumaine na Jumatano. Maina wa Wairegi, Inooro TV.